manipur se yamna mapung phaba magi maromdom lepchaba economy ma semgat pangamna na bagi thak amda pukhache haragadi lakadori ba mikhal jidai da ko yes yes yamna qualified oiba energetic oiba adugum meeting do adu thagat pam change ba aigi anaba hangba lakpi gi aigi yum tin kopi gi aigi leirak nung thabi gi na madom da chat leiraba yes adu ergadi manipur je kan sungam ngam oiba ngasi 90% akoi gi economy je depend oraga hingi je even seeing bokta ayen cheng pusulaktra de khoi chara hen bagi tham du lai je sidagi hemba ipai pugi wahi da minai gi nai thang do ngasi oiri ba thak se sigi madugi dagi akhoi ka khat pa ngam da ba dugum ba ta tangka ko da lei ge ne ba aduna Kangleipal akhoi gi ngarang ikui kui driba da akhoi gi hana gi former chief minister nong thomam biren su rally chatluraga wari sabagi thodok se laigre dugi matung amuk akhoi speaker honorable speaker Satyabrata Guwahati da paishan ki bagi laire sumain tawdana akhoi gi Delhi gi high command sing siga wari se frequently sane maite gi MLA BJP gi maite gi MLA khaktana tana kuki gi su toina sane hari basi khoi tang kuni pan se da sum sanagani hari edubu popular government ama semda basi gi marai baksu khoi lepa ngamdri dumak president rule gi khoi chahi ma phajal ka do gi yam nik law ba timing am su oiri adu tang kun gani pan se da union home minister Amit Shah se Guwahati da visit tawrakanda kuki jo MLA khaktana tana kuki gi civil society organization punna wari sanagani unagani hari sigi matang si makhoi gi di makhoi gi pandam di makhoi gi hana lebak sembada popular government ama sembada yauroi harambadu makhoi yaurani di harakre dubu ngasi phawbada makhoi gi demand di makhoi maning hanba laitre du makhoi gi separate administration natraga union territory ama pigadabani habagi demand si di hanba laitre dubu handaki tang kunipan gi sida Sanagadori bawari si kari kamai kanogi Kangleipal gi expectation da di speculation da di kari kamai na oi biyai kari point of view se kari kamai thambe ang tum sige je political drama amne hai tare ko political drama amne di BJP si organization amne ko political party amne adama se family am ga chamane go hai di Congress na Congress ki family haram ni BJP su BJP ki family haram ne ba adu manipur da BJP ji kuki gi BJP ma maitei gi BJP ma natraga maitei maraktana awang gi BJP ma makha gi BJP ma leibadona uhal agadi ko si political drama na te ji kamai haidoino haibu potu ne ba family ma gi manung gi oiba wa si yamna chauna khoi gi headline da yauna raktana laise akhoi gi ai gi baba ga ai ga hore nungdang chak chami na bagi paudu headline chauna hapuka chamani se political drama ni miam gi mindset se dai the narrative ma pina da hona bane ba yam sengna akhoi gi kai hai tare hojik lei ri MLA mayam jing sidi ko lengak semning bada ngau ba kanggu ne hai tare ko mantri oining bada ngau ba CM oining da ba mi bo leite se khudam oina ngan former minister amna ga MLA or di loi namak CM oi yaram ni loi namak keno torom ne na mithai ja hau no charaga leibagi tangka kam ne hai tare aduna akhoi di keno ma tor agadi Delhi na bukhala agadi yarani gaina haibagi statement se masi ngasi gi statement na teba ngalli ngai degi governor gi keno du dai da tongan ba MLA me am punjal la ka da akhoi marakta keno ta leite kaina bombo leite akhoi ma to oi center na pirak du da yare haibu poche ngasi ngarang gi wari na teba lengak semane na haide izu ngasi ngarang gi wari di natreba yam sanga ba wari ne adu da manipur gi leiri ba hojik suspension da leiri be MLA jing jidi minister oining bada mang da bok minister oiraga chatpa dum yauna ramani gi thak tu dai da leire ba mi jing se aduna leiri ba micham praja da di ngasai gi political gi pau se lengak semane haibi gi pau se newspaper da yaw da taningak ta ba paningak ta gi adugi thak amada bok ta la abane ba kaidog dei no da
hana lengak leiri da su national highway se koi chat pangam de sigi hana leramba lengak tu magi proper governance tu leitre haidana PR amala kan du su mu lengak tu koi gi national highway je lan bangam de masa hamu ni da gaina khalak pa adugi thak ama leireba sigi thak si miam ji kaya miam ji tandha gi bagi thak se masi lei gi bada sok pu du dai da sarkar semani na choiro lon bagi thak am da lak re hojik se aduna lengak si center na semhaning driba do adum doina lai haidi kuki gi BJP tongana unani meitei gi BJP tongana unani haira gadi center na manipur da lengak ama semning da dana delay toroga mayam da matam le laga leiribra adu aroi bada akoi gi ngaprum khujin siraga pilong li thoki do adu gi type ta sumagi MLA mayam jing ji themaga nauraga pulei rabrai ja ngasagi sarkar hayeng semani hangchit semani ngasi ju phiran chikhat kadi ga na mamang hai gi statement dum yaw gi bni che ko aduna madugi thak tu dai da sum leirabni na masana bokta sarkar sebane ji thajarak ta na masana masaje thajana na ba pangai hairabra bokta even ngamu statement dum pi da ai hanjan haiman da ikai rabni ne haiba bokta dum yaw re bi statement khara da ko aduna la iba wafam di hojik si president rule makha sangna thamna na bagi magi keno sidi rules magi room jidi leitre ba ko da moina manipur ji district tra truk le 16 districts gi manungda hojik irang na soli ji haitare irang leina lobo yari ji Kangleipal district ka Chuchampur district ka ani ji ka ngai re atai di pura normal chini rule of law do lei gre ba aduna sigi district ani khak sina morma kan da PR ji di sangda ba ya da ni na sum thema ga puraga center na lengak se seman ingda dana na koi na sum enoi mesen jana da ni ne ga ne hai ba ya na ba gi pot ma da maitei gi BJP kuki gi BJP na puthora raija masi leidi lei ka ba ni ko thakke haidi khoi BJP gi khoi high command na khoi leiriba popular government na masemhaning de de leiriba ngasi thoiba khoi unwanted incidents haigadra thoiba mayam si almost makoina hana design tawrakanda matam kuina changkanda tholakpani habasisu Kangleipal mayam di haibiri ko masida akogi high command sing na popular government amas him handana leiba matamda BJP gi status ti 2027 the election se tawbata ga di BJP gi status si masi khara khajikti koi thigadra haina khalle adoi bata ga di makhoi gi status si kannaba honarakpada lei khoi gi popular government amas hemak kadra habagi thajabu sumyamna di leiri adumakpu makhoina semhandabada makhoi gi tongzaba makoi gi plus point je kari obe ai kamai yeng be Kangleipal masidi larger conspiracy ma madugi geopolitics ta leibagi fibam mama oiragadi manipur lengak se moi se ai jo hana degi hanjan haiba duni aduga kari gumba popular government ama magi BJP gi oiba government ama lebak se da leitragadi mathangi 2027 gi election mamang gi wari nate ko 2027 gi election mamang da leiriba mogi political party do gi firal pai bi na mi leitaba su ya masi moi da su am arugo phibam ne ado amukhena luri di hojik leiriba india gi magi leiriba political gi phibam ja ado yamna live di oidaba aduna sigi phibam jidai da hojik lenga semhale kadai semandre kadai adugi thak amada di leire aduna manipur da thoiba irang jigi magi chapchaba narrative ama madugi chapchaba wahan thokama ngasi gi leiriba manipur gi miam da lairi lai shu haiba miam na chapchaba wahan thokama piba ngam da basa masi yam laibak thi bai tare se khodamoina ngasi manipur da lengak semba ngam drisi BJP gi MLA punba ngam da bagi ne ba adu sigi BJP gi MLA punba ngam de se haiba ngamjadaba adugi thakta leiba manipur gi leiriba miam jigi aduga luching bujing jigi magi wan tokse aduna moina kai hage da
Maitei akhoi di punba ngamdre Maitei punba ngamdadna Maitei punba ngamdadna hojik Manipur da khwaidagi mama lebak nungsiba migi wahi se Maitei punba ngamdabdagi lebak se ware habse sida leba Manipur da langak se ngamdri di BJP moi mesen punba ngamdabini aduna bu ngasi kuki gi adigi Maitei gi awangi BJP makhagi BJP na adum lakriba potu neba aduna mayamna sudum magi political history da dum ubiram gane ko lenga kama sigumba thodok singji congress ki matam judum thoi amagi matam judum thoi ko any level india gi da masi thok to na teba madu thokpa matam da restaurant da kaida dagi tongan tongan mafam jing da se khudam moina Gujarat ki MLA mayam jing du kadai dano ma puraga magi jaga amada koi gi game toraga leibagi pot to leba Manipur da yanadre hari se game hana ngaligai da kha toromi kholami haibagi mami kha tagi ko Delhi da leire adu da leire adeidi Paungna bazar da leire Thangal bazar da leire haibagi wa mayam leinagi ba hojikti game bau tong raktisna di moi masel anigi mukna bje asuke matik thak wang abra haibisi su amana ama chingthokpa ngamna da bagi adugumbagi thak amada leirabra isa adubok leiba duna aroibada BJP gi MLA punba ngamdaduna Manipur da lengak semba ngamdre je haiba ngamjadaba mayam jing da maitai pundre na maitai romdo ina sum tainabiraga mi akoi mayam je ngaholaga thamagi thak amda leiba aduna karigumba kainona akoi gi leiriba center na lengak si semaningbo oragadi haugi bada pigi ba akoi gi statement mayam jing do magi MLA mi mayam na pigi statement mayam jing do chumum buju ya even ngasi tang kun taruk yore matam je adu yamna sang badi na treba aduna semning da bagi Manipur gi MLA jing diu ji semning bada aina ngasai jo aije gi biduni moi ni mantri oining bada CM oining bada ngaur ga ne ba lady je mang da buk mantri oi ba minister oi ba mi yawram ne ba MLA jing marakta asigi thakta leire moi myam gi statement ju yam clear oi gre akoi di center na hapak ba mim da koi yare adu bo clear oi ga leije grab ne ba moina lengak semning bagi thak se sidai da semalak tri je masi center gi magi oi ba wakalon do semning da bagi wakalol ama leibe dagi singthoga sum matam lelaga puraga chatlabra je swai je dei da aidi thamjani aduga karigumba popular government ama semba ngamdraba adudi election da magi phiral paibi na ba misu ka shu thoidok na leiroi hojik leiriba BJP gi MLA jingji gi magi background su loi yeng biu kadai dei nom chongjalakpa kadai dei nom liselakpa ngak to oirom gane ba adunda adum chongthong na gi bisu yongna kani chongjalakpa su yongna gani aduna magi political game du gi makha ponar ani ko tawudabu lurakadori di phiral paibi na ba mi di khra wani se idea main thamjani ga ita Thank you very much. Kangleipal hamjiksi akoina yeng ba yari si akoina hariba political party ani BJP amadi Congress sidani miyamna ngasibogda koi matam amada koi MPP gi palambagi budi leigre ko adubu chahi taraga manga se lisang chitna Congress na palaba matung si Congress sidagi amuk akoije alternate haidi laitaba dauna ngasagi political party ngasagi national gi political party ani chide dum Congress ta mu BJP da mu adu Congress ki su yenge BJP ki su yenge hojiksi adu hojiksi BJP sina popular government ama seme haina khallase ba chief minister su maya manung sidagi amana dum oire haina khallase ba adu leiba conflict si gi mang riba trust si regain to bangam baduni kwai marudi thazana bari mangra bane ba chief minister ma adagi BJP ki lenga ama semlak matamda kogi free movement su matam gi matung ni yare haina mu khallase ba adubu thazana ba ani gi marakta thazana ba di mangre ba thazaba si purakna ba hona ba da masida BJP gi dagi kogi lenga angau ba ma sempa matam madugi chief minister su aduma mathadi dum sagani haina khalle trust regain tawna ba hona rapada aduna hojik si me am si yengora ba matam da khoisi aduma sumaina leibadi yada banina koi popular government amadi BJP gi status se sep tawna ba hona bada lengak amadi semak kadra ha basi miyam na di thajanari aduma pula kadori ba 2027 gi election jida khoi ji hari ba khoi gi national political party ani sida yeng da bida khoi gi haidi khoi gi regional party ma haidi khoi gi Kangleipal hoi su na ha ne
सी मतंग कई है कोई रीजनल पार्टी सी सेमगटलक्नबा रीजनल पार्टी मतम पालमी सिगी कनोसी मराइबक से कमाइना अखोई रिवाइव तौरप ngamnabagi कनोसे कंगलेपाल करी कमाइना थंबिनिंगे हुजके हाइबी वफम याम सुमे हाइ तारे अहानबदा मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाखप मतमदा सेंटर की इंटरेस्ट अमा एमएलए सिंगी इंटरेस्ट अमा मियाम की इंटरेस्ट अहुम ने हुजक लेरिसे मियाम की ओइबा इंटरेस्ट से कइनोदा अखोई लेबाक से डेमोक्रेसी सत्प लेबाक अमनी अदुना डेमोक्रेटिक ओइबा गवर्नमेंट अमा लेबम थुई हाइबदुगी मागी एजेंडा अदुनेबा नंबर 1 से नंबर 2 दना मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकांदा इंडिजिनस पीपल्स मैम जी इंटरेस्ट को इशू मैम जी रिजॉल्व तौबियो हाइबने से हजिक लेरिबा आईडीपी सिंगी मागी इशू को अदगी नेशनल हाईवे द चटप याद्रिबा फ्री मूवमेंट याद्रिबगी मोंग अदगी दी गसी इकोनॉमी से खुदमोइना कोविड की मतमदा लेरिबा होल कैनोजी नेशन जी हाइदी ग्लोबल से हाइतारेने को ग्लोबल जी की ओइना मागी इकोनॉमी ग्रोथ से याम लेखा थाग्रबनेबो अदुगी मतुंग द मणिपुर दी कैमंग मैम न मराइ वक्ति के खरा खरा अमुक काखतपा हुजरकपदा अमुक सिगी कॉन्फ्लिक्ट सिना मरम ओरकांद अखोगी इकोनॉमी से पूरा लेखा तारिनेबो सी कमाइना मेखतपीगदगे हाइबा अदुगी इशू दुनेबो म्याम सिदैद लेरिबा अदोबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाखबा मतमदा म्याम न पामिबदी हौजिकी हाइरिबा इशू सिंग जे मसी इंडिजिनस पीपल सिंग मैम जिगी मागी इंटरेस्ट रिजॉल्व तौबियो हाइबनेबो खुदमोइन एनआरसी की ओइबा वाफम ओइगेरा नत्रगा मागी लेरिबा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वाफम ओइगेरा सिगी मैम जिगी रिजॉल्व तौबियो हाइबजिगी इंटरेस्ट तुनेबो तोंगान लेबाक सिंग सिदैदा सुमाइना थोखिबजे सिदैदा इकोनॉमी पैकेज लाउथोपी से खुदमोइना काश्मीर पंडित सिगी मतंगदा विक्टिम जिंगी पैकेज लाउथोक्तना अदगी मागी थबक पीबगी कईगी मैम अमा लेग्रे हाइतारेने अदुगुम्बा जिंगदु मियामदुना एक्सपेक्ट तौवेबको मियामदुना मदु खरांग नगाएबा सिना मियाम की इंटरेस्ट नेबे एमएलए जिंगजिगी इंटरेस्ट ना करी ओइरके द मिनिस्टर ओइननबगी चीफ मिनिस्टर ओइननबगी मथंग वोट काननबगी इवन मी खरना एंगोंद कमा हाइगे द हौजिक से पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबा मतुंगददी अमुकेना नोनजबसे मोइना हेलकनी कईगिनोदा टिकेट फंगननबगी लांदको हाइदी इलेक्शन दुगी टिकेट फंगननबगी लांद नोनजबगी चांगजे अमुकेना हेलकनी गायदा मीना अखोइद कनो तौबा सजेशन तौबो यावेबा सेंटर की नामो अखोइगी मणिपुर बीजेपी की गवर्नमेंट अमा हौजिक लेहौद्रगदी हयेंग मथंगी गवर्नमेंट दो बीजेपी की ओइद्रा हाइबगी कीबगी अमुक ngसागी सेमकपा अदु गवर्नमेंट अमा सेमकद्रा तोंगान बे इंटरेस्ट अहुमने हौजिक लेरिसे अदुना हाना लेरंबा मैमगी पॉपुलर गवर्नमेंट दु मागी गवर्नेंस टू याम फजना फुलफिल तौंगमद्रेना प्रेसिडेंट रूल लाखरेबा मियाम जे मागी तोंगान बे स्कूल ऑफ थॉट खर लेनी यानिंगबसु लेगनी यानिंगदबसु लेगनी अदु तोखरजेबा हौजिक चही ब फारेबा चही ब फार का जिदैदा नसीगी लेरिबा गवर्नर ना नेशनल हाईवे जिदंग हांगतोपियोबा मयाम न माबु लई परेंग हुअगने मागी दमकता मयाम जिना लाई खुरमनी हाइतारे चही म फाराबा जिदैदा हान लेरंबा पॉपुलर गवर्नमेंट तौरंब थबकतु नतब अनौबा याइफब खोंथांगजे इराक राक तौगनौनो उबसे सी मियाम द दुम पेंदेबा दुना ने मियाम न पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेबा मथौ तार ए गाइना ngasi मियाम न खलेइजे अदुना मियाम द आइदा ngसाइ जो हाइजेगी बिदो बीजेपी की एमएलए मियाम पुंद्रगा मैतै पुंददना अखोइसे लेखा तारेना हाइबगी नेरेटिव से तौबिगनो हारिसे आइने कइगिनोदा एनी ऑर्गेनाइजेशन अमना हयेंग धरना फमजे हाइबियो हयेंग रैली चसे हाइबियोबा मियाम दी हौ थोलकनेबा मियाम जे सेन पाइजदबनिना गाड़ी थाबिरो हाइरकपुदी याइको अदु नतबदे से लाइबा डेट 31 दा कोकोमीना मियाम गी ओइबा खोंगचत अमा मणिपुर कनना चटकनी हाइरसे मियाम लोइ थोलकनेब नत्रगा एनी ऑर्गेनाइजेशन अमना कोबियोबा मियाम ना वारोरी दी कोबिरक्ते ना वारोबोबोक्ते यावरिनेबा सो कोइबजे मियाम गी योक सागत पिरक्ते ना मियाम गी योक सागत रिजु कइगिनो अखोइ लेबाक से ngसाइ हाइबिगी बिदो अखोइ गी दी हौजिक यंबियो
manipur gi tongan mafam sing da akoi gi lamsathang hawke hai dai akoi thado gi president do magi kolika ma koi chatlaga dum mayam ga interaction tori ba akoi kanam kai mai de ba ko mina openly mayam da lauk thoe ba akoi lakning ba lak ba da changning ba chang ba da akoi gi oina di athing ba kaim leitre je akoi gi maitei sing gi oina di yamna fazaba magi kai nom da lauk tho ga leira ba ne ba simak ta da sum lengak semoi hayeng na amo akoi gi cookie gi BJP ge unani hayeng na mung handak su tau gi dai ne blame game je kamai sa na ge da migi taming long de gi karak pa MLA ma da amuk pirani ga da hai politics se som da naga gi BJP maite gi BJP da simaina game je sum sanar ga lei ba je masina akoi da miyam da yamna chauna wahang je hangda ba ya da mayam lerak ba adang sai hangbi gi the regional party gi ama masa heavy gi do India ji magi federal structure bane ba ko leiri se union ga magi state ga ani ji tongan ba magi right mayam ama leiba magi federal structure ne ba manipur si akoi ji hogi ba chai humdra ji akoi ni India da pulak pa matam ji dai da akoi gi leiri ba economy mayam sing se asugi mateng lekha ta gi ba ko aduna khitang aina economy gi matang da ai samlap pa ma haijer ke ba ani subal nu pi lan se manipur da gi cheng puthok pa gi ko manipur da gi cheng puthok pa gi haidi manipur gi leiri mi ba cheng je han da gi hona ma pa da puthoe ba ado ngasi akoi na 1949 da India da pulloba matung da gi di manipur se mapan da gi ayen cheng hawjo to cheng do puslak tra ga di akoi sab ko no da gi tham dlai ne ba sigi systematic oi ba akoi gi keno se akoi gi miyam je lekha ta manipur gi semiro lekha ta lak gi wari se si ngasi gi mirol na su ba sining sing bi oba akoi da loktang multi purpose project ana ma leba sigi maming da hai je multi purpose project hai bane ba sumna gi mai khak puthok ne hai bane te ba irrigation ju pi ni manipur gi leiri akoi gi lophom na yam jing je sidai da ithai lokhong pi ni hai ne ba manipur gi leiri ising isau gi khal je loktak ki leiri akoi gi pirai ba multi purpose project se si ji da manipur da masigi khalje semgane haine ba ising chaule loi ikam tho loi haidana mayam ama thajal kanda ngasi loktak multi purpose project se semgri ne ba sijina manipur gi economy gi haidi manipur gi khwai de gi lehau lei belam je kadawai no har ga di loktak khongban ji ne ba sigi loktak khongban ji dai da lopari lising marfu je ising irol nung da lubal la thong ra ka manipur gi economy je lufan ne ba mase systematic oina manipur miam je minai oina na basilak padugumba policy mane se akoi ngasi gi mirol na ningjang bi oba ngarang gi wari yaw da ngasi gi oiba taibang gi kaino ma neina ba da thoe ba sijna marmor ka na ngasi di kaidora ge da manipur na ngari chari ji mapalam de gi nga puslak tradi yada budong na khan gre ba kari gi no da ithai vere se ithai gi dam je sijna marmor ka da manipur da tongan ba nga makhal mayam jing je loin mang gre ba aduna manipur gi leira kulakta manipur gi leiri ba turel macha jing dai da sareng pharami ne dunu ba maitai sareng ga na hainar mi ne ba nga sa bu ji dai da khoi je fresh oi ba nga je sa je ngam to na li ra ga kangal la thami ne ba madu gi mathak ta nga je lem parak ta na hentak na saram mi ne ba ngasi di hentak sigi magi ngagi pothok se si khangdaba mi myam le rei ne ba aduna manipur gi senmilon myam jing je atamna na akoi gi purup se namdarage akoi gi purup se halage aidana economy je tongan ba maikai myam dagi se market monopoly gi spec myam am ju leiri hai tare loktak multi purpose project je sidai da ngasi dum example oire leiri ne ba aduna laibak kamu na theory di kai gino na ngasi bok to lakpi gi ba akoi gi luching ba mayam jing sina manipur gi senmilon je masigi mapung mare pha ba marum dum lepcha ba senmilon na sembi ba ngamam da ba manipur gi revenue je karak na hona ba matam da akoi gi laikai da akoi gi club sing na sports ama senior di hausi im law do adugi thak tu dai da adum leibal luching ba mayam jina lebak se ngakpi rak puduna marum mor kan da ko you थादोगा यू की इनकम दुना मणिपुर साउखत ने हाइबगुंबा अदैदी
lottery law see I hajan na banate ko ma'am loy namak fake lai bani state lottery to raga manipur gi revenue kahan ni hai bagumba madugi thak to da label luching ma ma'am na manipur se nga ga leram na maro ka da ngasi manipur the regionalism gi wakhalon je masi gi regional party gi wafam je thok pangam dri ne ba kai gi no da manipur gi hojik le ri economy je 90% dependent oye ba aduna hojik manipur gi miyam na yamna mun khami no daudi manipur se yamna mapung pha ba magi marom dom lepchaba economy ma semgat pangam na bagi thak amda pukhache haragadi lakadori ba mikhal jidai da ko yes yes yamna qualified oiba energetic oiba adugum meeting do adu thagat pam change ba aigi anaba hangba lakpi gi aigi yum tin kopi gi aigi leirak nung thabi gi na madom da chat leiraba yes adu ergadi manipur je kan ba sungam ngam oiba ngasi 90% akoi economy je depend oraga hingi je even sing bokta ayen chen pusulaktra de khoi chara hen bagi tham du lai je sidagi hen ba ipai pu gi wahi da minai gi nai thang do ngasi oiri ba thak se sigi madugi dagi khoi ka khat pa ngam da ba dugum ba tangka ka ma da lei ge ne ba aduna ai khoi manipur miam gi interest ti popular government ama sem ba ja masi manipur si democracy sat pa leiba ka mani aduna democratic oi ba adugumba government ama leiba mathau tai haibaduni ko aduga manipur gi miam gi anisuba apam mana kaino da hojik leiriba political issues mayam jing kudamoina idps ki adagi di kudamoina ngasi sothari ba semilon ji kukhatna na ba se kudamoina akoi kaino da tongan ba election gi term the freebies sai ko miam gi to liba loan se akoi asukai kokpi ni gai si india gi mafam to tongan ba mayam loi taugi ba ngak ta ne ba adugumba mayam ma tobira katra haibadu gi thajabadu dai da miam je popular government ma ngai bane ba kanagumba ma minister oina bagi kanagumba ma chief minister oina na bagi adudi natte ba aduna masi manipur gi miam ngasi di yamna chiruba tangka kamadi hogi ba chahi taret khunthak bai do adugi matung da manipur gi khwai gi wa ba khwai gi laibak chi ba tangkak se ngasi gi mirol khoina thengari sine ba aduna sidai da di khoi yamna chaning ta na wakal khan ba aduga asang ba mijeng amada akhoi khwai laibak thi gi jenga saiju haibi gi ba ta ren ko that ke Kangleipal hojik si akhoi economically to kimatik akhoi si maning hal labadina aidi miyam na su kanna hainari si akhoi si aidi Delhi da nong churaga Manipur da koi satin tu pe haine aidi pura independence se makoi da dependent oira laigrabanina adumak pu akhoi gi leibak si gi tangai phada ba khoi gi tongan ba mafam sing da khoi gi regional party na dum pan ba meyam yauri ba masida akhoi ji tangai phada na regionalism se sagat ke haita gadi national politics si tangai phada na masi su yaw ba mathau ta bra tangai phada na khoi ji hoi ngasai economically di yam down oi ta ga su hojik ki se gi phiram ji da khoi ji akhoi economically yam na backward oi akhoi ji subam nombam laite sian lakpham laite makoi da lo dependent oi ga laibani na haidana lai ta ga di adugi kok tu da duma chat khi ta ga di akhoi ji kan bangam dori bra no ai haijani gi di ko ai na haijani gi di manipur ja simaina economy je depend toram deva akoi 1940 ga 9 box se akoi masagi akoi gi pai pu jing do kayamuk yam da wakhal loksing sarong ge da universal adult franchise season ra ge election tori se south east asia da manipur se han baneba akoi 1948 election towe india na 1952 da to je baneba ko akoi di asugamatic advance oiba ipa ipu jing na yamna section na laingak lon da senmit lon da yamna mapung phana thambira meba khudomoina akoi polo haiba masana je sagol kangjai se malem de khudol tamamba adugumba leiba ka maneba isagi lo leijaba isagi iek leijaba isagi laingak lon leijaba tongan ba akoi gi se nongchup haram dagi landarak pada nupa thongna thongna phana thengnagi ba nongphok haram dagi landarak pada su mapangal kanna thengnagi ba adugum proof amane ba sigi proof sina tapna leikha ta rei je aina ngasai je systematic oina mani ngasai gi akoi gi proof se namthada ba ya de na lakhi ba adugum ba
hiram amaneba aduna ngasi manipur gi lairik khaiba mayam sing se sidaida aina appeal tawjuningi se tamiba lairik khak tu na ta ba haitare se manipur da lairiba lofam se sigi 10% bhadeva irrigated oiri se ko manipur gi lairiba lofam jigi 10% ithai lokung khak phangi atai ithai lokung ta phangdeva adana manipur gi laijariba ithai lokung se si mapangan kangkhala ba ko manipur gi lairiba lofam jing ja mapung phana ithai lokung phajana leiba numit ne hana akhoi gi cheng je mapal na yolami do madumok halakane ba madugi thakto halakane ba hana madugi irrigation system ja akhoi leijarame ba ngamame ba ko haidi hana gi leijaram ba traditional farming do adu dai akhoi ngamame ba adu ngamuktri si kai gi no haibu ne ni ngasai akhoi gi loktak patta loktak khongbal da low pari lising marifu hena thumjalame low pari lising marifu jidai da double crop tor ko matam da manipur de anirak thakpa ngame ba manipur gi economy se anirak thakpa ngame ba aduna leiriba youth me amna ne hojik lairik se yam kupna nei na biyo ba manipur gi irrigated oiba lokhom je kadawai no manipur gi kwai chaw lokhom je sigi yaripok ka charangpat ki sigi lona ba sine si double crop to ngomdri ne ba ithai lokhong phangam dri ne ba ani shu lokon jina lamlai gi lokol sine ba ko manipur gi kwai chaw ri se ngasi sigi mafam je low lok pangam dri ne ba ising ichaw no ogera ikang no ogera sigi whole proper planning ama akhoi gi laibak thi je kamai to ge da agriculture minister oiberi ba mayam jing du dai da lomi gi oiba magi wakhlon chen ba mi leirak tre ba se urea je lupa chani ga ni fu da chani ga mari fu da phangjaga da ba urea har se masi go lenga ki paisa dagi piri ni ko ataba mamam da si lomi jing na ngasi bok da lupa chani mari fu da lei bai je thengna moi ba lupa chatruk da lei ba lising da lei ba madugi urea da phangna bo na ba matam da ahin agriculture office da leeraga madu chan na bo na ba matam da huitrom dagi lomi ani sigri ne ba lomi ma sigri ne ba nungdang gari thogalak pada aduna aikoi gi leiriba potential je karino india gi handloom da ko manipur de sariba handloom keno je product se masi kayamuk yamna chatli adiki india gi oina leiba magi handloom production da manipur na tawriba contribution je karino si mayam ama naina ba aduguma makhal gi luching ba mayam am thupirak pam change ba duna ina tatna so he gaija ba do manipur da laik lai su haiba mayam jing je manipur gi mayam na chingthoga nang bole pon bole phan ba matam ma changi ba adugum ba luching ba mayam jing du akoi gi laik lai su haiba mayam jing du na nasai gi luching bo oirak trabni na kadai deino om thola ga thika tawgera adagi kai deino paisa paira thola ga minister ramnina mama thokpo uchi gi theory puthokpo ogera english ki century yei gi theory puthokpo ogera mayam da thola amnina ne lebak se dum lekha tarak pane ba ado sida ju sawe ya de ba sawe ya de di lari kai bijing to tholok tramnina amadi tholok pa tam na tro aduna lari kai taw mayam ne mla oina sawbum thokte ba lari kai bijing to thopirak pam change aduna hek hobu de khoi da semtok ka ba akoi gi kanglon je sel yam hapamina club ki chief guest oigadam ne do adugi thak to da leiri ge lebak suk tok tok do he aduna leit lai shoi ba mayam jing je nasi manipur mayam na aduna ngan mayol na keno da manipur university da akoi gi mayam gi oiba mifam ga pangthoi er no ko hojik lekai leiri ba mayam jing je si sina ne lekai gi club lekai gi maira pai bi khul pu ba mayam na ne pull ga ne ai gi lekai da election ki chaksa haijana ba sanei yu nei ba thingbiyo ba selian ba thingbiyo ba adui mohta mla degi natraga candidate gi pesha logoi mohta ne candidate sing do khul me amna khanarga magi lekai du da pulap ko biyo ba amatam na taba bole pi me am jing du loi ko biyo ba debate to biyo ba adugi menung da afaba mi khanbiyo ba manipur soidana chaukat kadi manipur gi potential ja asukematic lei water resource asukematic lei ko water resources ja khwaidigi achouba akhoi manipur gi achouba akhoi sen tanbam ne aduna tipai mukdam sane na india na muktana lerami dudi mayam gi ho man thingi bai wari ne ba aduna manipur gi potential resource ha khangba mi manipur gu chakot pa khunai ma ta pukalak
ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯂꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯃꯤꯅꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯏꯊꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯝꯊꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯄꯨꯡꯃꯨꯠ ꯃꯨꯠꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Very true. Thank you very much.